Občina Medvode se v teh dneh intenzivno pripravlja na celoletno praznovanje 100. obletnice rojstva dr. Branislave Sušnik, rojene Medvoščanke, ki je svoje življenje posvetila etnologiji, antropologiji, raziskovanju in borbi za pravice staroselskih Indijancev v Paragvaju, kjer je 40 let vodila tudi etnografski muzej Andresa Berbere v Asuncionu in tam živela vse do svoje smrti leta 1996. Prejšnji petek je tako Medvode obiskal veleposlanik Paragvaja, dr. Juan Francisco Facchetti, ki je predvsem želel videti, kje se je rodila šamanka Branka, kot je samo sebe poimenovala dr. Branislava Sušnik, in ob tem spoznal, da je rojena v mestu na sotočju dveh rek. Svojo celotno znanstveno zapuščino pa nato posvetila državi, katere ime v jeziku Gvaranov pomeni kakšno naključje, deželo med dvema rekama. Obisk paragvajskega veleposlanika, ki kot doktor okoljske kemije in biokemije tudi sam prihaja iz znanstvenih krogov, se je zgodil v sklopu priprav na praznovanje 100. obletnice rojstva dr. Branislave Sušnik, ki jo bomo v Medvodah praznovali 28. marca s postavitvijo spominske plošče in, kot po obisku paragvajskega veleposlanika kaže, tudi z nastopom paragvajskih umetnikov. Glavni interes je, da nekako Branislavo pripeljemo v Medvoško, a ne samo v Medvoško, tudi v slovensko zavest. Kajti Branislava Sušnik je res da bila rojena v Sloveniji, v Medvodah, potem nekaj časa živela v Sloveniji, potem pa kmalu po drugi svetovni vojni že emigrirala v Argentino oziroma potem takoj v Paragvaj. Torej, da tudi mi, ki tukaj živimo, se zavemo, da so bili veliki ljudje rojeni v Medvodah, veliki ljudje, ki niso oblikovali samo te naše mikroskupnosti, ampak so oblikovali pravzaprav eno dojemanje naroda tam daleč preko, torej v Južni Ameriki. We see that everything is very well organized already, and yeah, we have a lot of things to do together in order to let the people know more about this very famous researcher, very famous in my country, in Paraguay, and the legacy that she has given to the world regarding the ethnics, regarding the lifestyles in my country, regarding the cultural heritage that we had from the pre-colonial times and the colonial times, and after the Spanish colonized South America. Za Branislavo Sušnik, rojeno 28. marca 1920 v Medvodah, v Sloveniji slišimo tako redko, kot denimo za indijanske jezike, ki se jih je sama naučila kar 8. Malo kdo ve, da je imela pri ohranjanju ogroženih jezikov neprecenljivo vlogo, saj je posvetila življenje jezikom indijanskih plemen v Paragvaju, njihovim navadam in preteklosti. For the scientific society and community of Paraguay, she is a landmark. She is an example, a model. She is, for us, she is like Marie Curie for the chemist or for the physicist in the world. So that's why she is so much known in my country. And is, as I mentioned before, is a model for many people, for the work that she has done. And before having any kind of incentive, you have to imagine during the 60s, the 70s, and the 80s, and in Latin America, in South America, we had no incentives for research as we have today. So the work that she has done is because she loved science. She loved about what she has doing. So that's why she is an example for many people. V Paragvaju je leta 1951 povabil ustanovitelj etnografskega muzeja Andres Barbero, po njegovi smrti pa je prevzela vodenje muzeja, ga reorganizirala in povečala zbirko, obenem pa vodila tudi najbogatejšo knjižnico o staroselcih v latinsko-ameriškem prostoru. To delo je ob terenskem raziskovanju, Sušnikova je organizirala in sodelovala v več etnografsko-antropoloških odpravah v odročne pokrajine Paragvaja, kjer so živela indijanska ljudstva in kamor španski jezik še ni prodrl, opravljala vse do smrti, obenem pa vodila katedro za arheologijo na Univerzi v Asuncionu, predavala po vsej Južni Ameriki in izdala na desetine študij. I happened to know her. I was introduced to her by my father. They worked together
doing datation of artifacts, indigenous or native artifacts. And that was in the 70s and 80s. And I talked to my father last night, and he was very, very happy that we could do this together in order to remember her name, remember her work, and remember her legacy. And this is also important not only for my country, but also for the Slovenia, because you have a very famous woman that has helped not only my country to know about the ethnics and also the anthropology, but also to the world. This is a legacy that she has given to the world. Da v Paragvaju delo Branislave Sušnik izjemno cenijo, govori najvišja državna znanstvena nagrada, ki jo je prejela leta 1992. Po smrti jo je Paragvaj odlikoval za njen znanstveni prispevek k paragvajski identiteti. Leta 2005 so v Paragvaju natisnili poštno znamko z njeno podobo, leta 2009 pa po njej v glavnem mestu poimenovali ulico. Tudi pri njih v letošnjem letu potekajo spominske slovesnosti. Etnografski muzej Andrés Barbero tako skupaj s slovenskimi znanstvenimi ustanovami pripravlja niz spominskih razstav, ki bodo vrh doživele prav v tem mesecu. Jaz verjamem, da kjer je toliko dobre energije nakopičene, kot smo lahko danes videli tudi ob obisku veleposlanika, dobri rezultati, lepi rezultati ne morejo izostati. Tako da že to zdaj prvo polletje bo kar nabito s temi dogodki, potem pa mislim, da če bo začutiti energijo, če bodo tudi ljudje se čutili poklicane oziroma da jih bodo te zadeve zanimale, potem bo šla ta stvar sama po sebi naprej.